Ka JAC dong Namchang elaka Narpu East Giant Hills District kala aipor artayo ya ke Sorkar kumju ya ke Enhai ban maramot ya ke Surok ba NH6 bat lada om urlong kani ke Jingda wa Jongki kila maham ban mi biang sya Surok banyaki pait ba. Ka JAC dong Namchang ki bakentup ya ke Shnong hasilenter ke Surok ba NH6 kala dawan na ke Sorkar bat ke NHIDCL ban maramot no mardor ya kasurok NH6 na du tongseng hadu rata cira malidor na mar ka jings new tasam kani kasurok kalawan raru ya ka jings new kikali na kapor syakapor bat ka jings sakut kali ka balapen thot shikat de ya ka yat ka yang upat ba. Ka JAC kala ong menta kala de kapor barang slam kala kata hadu kata ya ka kwat ka kya jong kinong leit nong wan bat kinong shong shnong kamtam ki kena school na mar kasurok kala dap da ka pumpum. Na kaliang ka JAC kalapan pa na kapor siya kapor kalayban bat kentu ya ka NHI/NHIDCL ban maramot no ya kani ka Surok. Henry ka jubab ka bakiyo kalong bakidang pentrey kinala side drain. Ka JAC kalaong bakat kum ka jinglap ka jongka ba ka jingtri kam jong ka NHI/NHIDCL kasuki siya papalat. Bat ladayay ap hadu bandadep kanala kamut bakipat ba kindang ay peteng ban mat ya ka jing hakalay kawan. Ka JAC ka banjur baka Enhai ka deban maramot ya ka Surok bat ban pendap ya kitliu kisar hasilenter usurong kat badang yat ka jishna lala. Ha kaju kapor ladawa ban penkloy no iban airong black topping ya ka Surok kenang bakan pensuk ya ka leit kawan joki pat ba. Jam